kazi yenu. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Busia ogolo ywak ewi siasa mag akwede mosebet kitimo gi jotelo mamoko maketo sirikal tesre pacho ka gidwaro mondo gikel chenro mag dongruok ok makwedo tije sirikal. Gilero ni mae ne kinde ma jotelo nego mi sirikal thuolo ma chopo singogi ne jo Kenya, ka bende gijiwo rowere mondo wuog oko mar ndikruok kaka jogo ombulu kendo neno ni gibiro go ombulu e yiero mabiro. Gimedo bende ni kura mag rowere biro konyo e loko piny Kenya neno ni dwachgi owinji. Wale vijana jinsi ambao wanafanya maandamano, hii hasira mko naye sana, muende mrejeste kura, mpige kura saa 12 asubuhi ndio mtoe Ruto. Hiyo mambo ya kusema kutoa Ruto barabarani haiwezekani, si ni kweli? Na mimi nimesema mjirejeste kutosha. Tunataka kushukuru rais. Mambo ya IBC, yale by election ambayo ziko, I'm sure by the next 2 months watakuwa wanafanya by election, watu wanafanya siasa. Na wakati ninaongea nikisema tuta, kuna wale wanasema ninasaliti mwingine. Si niko na maoni yangu pia. Na sijafanya nini? Sijaingilia mtu yoyote. Kwa hivyo tunaheshimiana tukiwa hapo, na hiyo ni mambo ya siasa. Na hata sisi wengine wenye tumekuja juzi siasa, sisi bado ni wachanga, lakini tunajua pia opinion yako ina count. Kwa hivyo lazima useme kile kiko kwa roho yako.